همین سیستم ملی جستجو اگر که هم تو در فروش گذاشته شد برای دل خو کشورهای همسایه چقدر ارزش داره؟ تقریبا ارزشی را علمای یعنی که تجارتکار و اقتصاددان همین ساحه اونا تقریبا با 1 میلیارد دلار علاقه نرگزاری کردن حاضر هستند. فانتاستیکی است. این به فکر شما است زیرا که همین اقدام ما هم برای شما نیست یک فانتاستیکی است. با پدرم مراجعه کردم گفتم اوتاجان خیام خیلی مونیت دارم وزبینی دارم. یک با اصطلاح یک ماشینچه اوپل داشت گفت بچه‌م یگونه چیزی که من دارم من نفقه خیر از پدرم سابق انجینیر شوروی است و با کار کرداری ما یکمین آدمی بود که اطمینان کامل داشت این پدر ما بود. چقدر ماشین فروخت گفت بچه‌م اینا 3,500 دلار بگیرین استفاده برین. حالا فعالیت سیاسی دارین یا نه دیگه؟ بله دوستم یعنی سیاسی البته شما یک مردمی ما را زمانی که ما را خورسال بودیم میگفتن با سیاست دخالت نکنید. وقتی که با ما همه هجوم کردن چی طالب چی نمیدونم قرغیز چی ازبک چی تمام دنیا چی روس چی انگلی وقت بعد دیدن که تنهایان در میدان گفتن چون شما نمیتونید چیکار کنید و با خلاصه اومدیم که سیاست این کاری بوده که باید همه سراپا یک اتحادیه ملی باید باشیم همه در منافع ملی زیرا که مردم باید حرف سیاسی بزنن. درود بیننده عزیز شبکه اجتماعی دلیر مالی، امیدوارم شما خوب و خوش و سلامت و سری حال و سرپول هستید و خواهش میکنم هر کجای دنیا هستیم ویدیوهای ما را به شکل VPN یعنی با برنامه VPN تماشا کنید چون که امیدوارم شما با درستی درک میکنید با VPN. خواهش و درخواست ما همین است که اکثر بیننده ما که در فدراسیون روسیه هستند و یوتیوب هم رکلام هاش در فدراسیون روسیه محدود کرد و همون سنت هایی که ما حساب شما فایده میگرفتیم و کار و صحبتمون ادامه میدادیم امروز کلا با 0 برابر است. ما در مورد VPN گوگل و یوتیوب و فیسبوک دائم میگوییم و امروز روبروی ما متخصص نشسته است که این کلمه این واژه ها و این حرف ها زندگی ایشان است. به قچی نوبتی ما با فعال جامعه شهروندی با برنامه‌ساز با معلم با نفری که یک وقت کارهای سیاسی هم داشت فیض‌الله جان سفرов خوش آمدیم. سپاس دوستم. استودیوی سیاری ما با گفته که عبدالستار در باغ کوروش کبیر است در مرکز دوشنبه. بله امروز یک بود هوای تازه یک نفس تازه گفتیم با برادر بله نفس بکشیم و در چارچوبه برنامه هایی که ما تأسیس دادیم یا که روی کار آوردیم یک کمی مشورت یک مصلحتی با کلی ایشون و با کلی جمهوری تاجیکستان با مردمی خودمون. خب فیض‌الله جان سفرov میگه که من به تاجیکستان جایزه نوبل میارم. خودم در اون فکر هستین که گشت در فکر؟ البته نه دوستم. بازم دوست عزیزم روزی همتون بخیر. سلام علیکم به همتون چی در داخل هستین چی در برون از مرز هستین. اول که همه ما شما را خداوند پاک در زیر نظر خودش نگاه کنه در زمانی بنیاد وزنین. شما ببینید که سالهای قبلی وقتی که ما در باره جایزه نوبل صحبت میکردیم زیرا که نخست پیشنهاد و نخست خواهش و هدف کمینه بود مردم اکثرا ما را میخندیدن و میگفتن که در عقل خودت هستی یک کودک یعنی یک تو دیوانه مگر هستی نخو که ایداری باره سخن بزنیم زیرا که ما کمینه معلم هستم آموزگار هستم از پس از ختم دانشگاه تکنیکی شهر روسیه را ختم کردم و بازگشتم با دارای یعنی با دارای یک علمی مفید علمی کامل زمانوی علمی تکنولوژی اینواسیونی. شما برنامه‌های تاجیکستان رفته خوندن یا که خودتون مستقل؟ نه مستقل یعنی پدر و مادر ما تصمیم گرفتن که ما را با اونجا ارسال کردن سفر آمدید از روسیه. خب گشتیم اومدیم و بسیار پیشنهاد برای ما بود گفتن که در کمیته انداز فعالیت کنین در نزد حکومت یعنی برنامه سازی کنین و بعدا شما میتونین که در تجارتی یعنی که در ساحه بانکی بانکداری کار کنین فعالیت کنین زیرا که مردم ما همه وقت در یک پدیده ناسالم است. البته این برای ما و شما ناسالم است اما بسیار گویند که اینها حاضر هم در همون اشتباه خودشونن یعنی پول و مال امروز اکثریت ما را شکست داد. یعنی واقعا برای همین ایده هایی که در مغزتون هست برای ریالیزovat کردن مبلغ لازم که آخی؟ البته دوستم اما بغرض ای مبلغ از همه کامل و مفیدش در اینجا یک ذهنی یک دانش علمی
муфассалу комилу замоновӣ лозим аст ки хулоса шумо дар ин нуқтаҳое ки маблағ буд кор накардед? Не, албатта на. Не. Хоб куҷо кор кардед? Ози дӯстам, ҳамун давоми суҳбати мо, яъне мо омадему баъди ҳамун пешниҳодо мо сараввал рафтем ба ҳайси муаллими технологияи иттилоотӣ дар мактаби миёна фаъол шудем. Маоши? Бо ҳадди аққали маоши 362 сомона. Дар соли 2011-12 сол буд. Албатта қиёсҳо буданд, яъне қиёси имрӯза қатъ кардем. Албатта او زمان تقریبا 45-50 سومونی یک لینچه ارد بود. ولی واقعا چرا معاش 300 و چند سومون را انتخاب کردید و در دوشنبه نماندید؟ انا دوستم شما ببینید که ما یکمین هدفی که داشتیم و داریم و خواهیم داشت این منافع ملی است. زیرا که ملت دولت زمانی که کامل می شود، دولتی استوار می شود، مؤثر می شود و مترقی می گردد، اون وقت فرزندانی که به خاطر دیاری خیش، به خاطر سرزمینی خیش، به خاطر هویت خود از بحر تمام شیرینی های حیات خود میگذرند. اکنون سر جایزه نوبل میخوایم برگردیم که با چی دلیل به خودتون اینقدر اعتماد دارید و میگید که من نوبل به تاجیکستان میارم در سمت علم های دقیق و تکنولوژی؟ بله، تکنولوژی. چی دلیل دارید؟ چی باوری دارید به خودتون؟ ما این باوری ما، اطمینان ما، اخلاص ما در آن بود که اکثریت مردم امروز از خصوصا از پدران ما و همغولان ما، شما شاید که در نسل معاصر کمتر دیده میشد، اما به نهایت یک پدیده ناسالم است که آنها روح افتاده شدند. یعنی دست پا خنک شدگیان که آیا ما با یک ساحه برویم، آیا ایجاد نتیجه میتیم برای ما. اینم اکنون به همون سرچشمه‌ای که ما گفتیم، یعنی پول و مال، همه چی را وقتی که در اساس پول و مال دیدی حتما مطمئن بودن که شکست میخوری. و اما اگر که در دانش و در علم خود، در پیشروی خود مطمئن باشی، حتما پیروز میشی. بالاخره پیروزی هم پیروزی کامل میارد، هم پیروزی مالی. پس این آرزون نقشه شما است که این نقشه ما است، این هدف ملی ما، هویت ما است که ما باید نشون بدیم که آیا یک فرزند یک دانشمند ما، یک فرزند تاجیک آیا با این جایزه لایق هست. زیرا که امروز جایزه که ما علاقه با این جایزه رسیدیم، شما تصور کنید که یکمین عالم جوانی که در این ساحه اینواتسیون و رقمی کنانی است، فیضل جان سفرов با جایزه تبریک میتونیم بگیم، با جایزه دولتی ابوعلی سینا رسیدیم. سلامت باشید. مبارک. کی گرفتین اینا؟ علاقه پیشنهاد شده باید ما ایرا صاحب شیم. میگیرید یا نه؟ برای که پیشنهاد میتونن زیاد. نه، حتما اینا میگیریم. زیرا که برنامه ما که روی کار آوردیم، این برنامه نخست در طول 30 سال استقلالیت این برنامه یکمین است که در ساحه اینواتسیون ما نه تنها در یک حدود تاجیکستانی، مثلا تاجیکستانی سرزمین خودمون، ما سراول در حدود خودمون فعالیت کردیم، اطلاعات جمع آوری کردیم در منابع معتمدی تاجیکی، یعنی که ملی دولتی ما. و بعدا ما از این مرز کمتر برآمدیم، زیرا که ما دیدیم امروز مانع برای هم وطنان ما یا اینکه هم ملتان ما، هم زبانان ما در افغانستان است، زیرا که در آنجا گوگل و یاندکس محدود است. ما برای آن انتظار دادیم که از سرچشمه‌های ما، از سیستم جستجوی ما استفاده برند. خب بیننده عزیز، فیضل جان سفرов درباره سیستم ملی جستجو گپ زده است. به قول خودشون در چند از صحبت‌ها به قول گوگل تاجیکی و ایشون با گروه کاریشون یعنی همون سیستم ملی جستجو را تأسیس دادن، یعنی گوگل تاجیکی را جستجو دادن. و منم در صحبت پیش از ویدیو این سوال دادم براشون که یعنی دوچرخه اختراع کرده شد. بله. برای چی ما باز دوچرخه اختراع کنیم؟ شما ببینید سوالی نخست نیست، اکثرا سوالا همین گونه است. اکثرا زیرا که در معاینه ما به عزت نفس کسی نمیرسم، نه با شما نه با ایشون. همین قدر تفکر داره مردم، زیرا که هر چی را که میدونه همون را سوال میتیه که همون را میفهمه یا که میبینه. مردم نمیدونن که مثلا ما به حیث یک دولتی صاحب استقلال، ما اکادمی ملی علم ها داریم، ما دانشگاه ملی خودمون داریم، یعنی که تاجیکی دولتی را داریم، ما دیگر مؤسسه های دولتی داریم و بالاخره زبان و هویت ملی داریم. اما در با نظر داشت همین ما منابع معتمدی ملی خودمون نداشتیم. ما کوشش میکردیم تا همین زمانه از منابع بیگانه، یعنی از گوگل، از یاندکس، از دیگر منابعی که برای ما هر چیزی که میخواهند آنها همین را پیشنهاد میکنن، یعنی داده هایی که آنها میخوان نه اونی که ما میخواهیم. و ما طول 4 سال آموزش گذراندیم. حتما ما دیدیم که مردم چی درخواست میکنند.
ва ҳангоме ки замоне дар донишгоҳи миллӣ ба ҳайси мутахассис пешбари факултети физика кор мекардам, донишҷӯҳо суол мекарданд ки устод мо дилхоҳ маълумотро наметавонем ёфта ва агар мо биёем маълумоти каме монанд бо забони масалан тоҷикию ба забони русию яъне ки англиси яъне мухталиф мо тарҷума кунем, агар нодуруст тарҷумони мо нодуруст аст ва ҳамаи ҳамиҳо барои мо як бигем ки як ғизое шид ки мо дар асоси як ҳамчун як масъалае шид ки мо дар асоси кор кунем. SMG бале системаи миллии ҷустуҷӯ шаҳли кӯтоҳаш яъне ки суруғаш SMG нуқта TJ яъне мешавад ами системаи миллии ҷустуҷӯ. оянда чӣ гуна мехоҳед муаррифӣ кунед? яъне системаи миллии ҷустуҷӯ дар ҷаҳони интернет шумо худатон медонед ки яъне калимаҳои кӯтоҳа бештар мардум дӯст медоранд. номи кӯтоҳашро чӣ гуфта муаррифӣ мекунед? додаҳо. манобеъи додаҳо яъне як пойгоҳи додаҳое мешавад ки тамоми маълумот бо забони тоҷикӣ аллакай ҳаст. имрӯз мо тақрибан таи 100 миллион иттилоъ ҷамъ овардагем аз дилхоҳ соҳа, аз соҳаи кишоварзӣ шурӯъ карда мазарат дӯстам то соҳаи коиноти яъне назардошти коиноти тоҷик. шумо дар як суҳбати дигатон гуфтед ки агар ин система ба кор дарояд то 1000 нафар ба ҷои кор таъмин мешаванд. дар алон то 1000 ва дар оянда наздик даҳҳо ҳазор мутахассис мо бо ҷои кор таъмин. тақрибан як соли ду сол пештар буд. ҳоло дар он вақт системаи миллии ҷустуҷӯ дар ҳолати коркард қарор дошт. ҳоло мехоҳем фаҳмем ки системаи миллии ҷустуҷӯ то куҷо расид ва оё гурӯҳи корӣ ҳаст ва онҳо аз куҷои маблағгузорӣ мешаванд ё не? албатта дӯстам, гурӯҳи корӣ ҳаст, тақрибан 17-18 нафар ҳастем. онҳо мисли ма ворӣ масалан кадоми донишҷӯ аст, кадоми муаллим аст, кадоми муҳандис аст, яъне ба таври ризокор бале онҳо ба хотири волонтёр, ба хотири манофеи чӣ хеле ки ма дар тамоми мавзӯъ масалан мо бо шумо вақте ки суҳбат кардам гуфтам дӯсти азизам ҳар коре ки мекунам дар асоси манофеи ва ҳуввияти миллият худам, зеро ки ман мехоҳам ин миллат ҳамун ҳуввияте дошт қаблан бояд имрӯз дошта бошад, зеро ки мо истиқлолият дорем. ин аз он гувоҳ огоҳ аст ки мо бояд ҳамон гуна коинот дар коинот фазо дошта бошем, яъне ба истилоҳ ҳамун антеннаҳои худмона, спутникҳои худмона дошта бошем ва дар замин мо бояд манобеъи ягона иттилоъоти худмона дошта бошем ки ғаразнок набошад, тоза бошад. ва баъдан суҳбат мекунем вақте ки бигӯянд ки не ака ё ки муаллим мо мехоҳем маблағ, мегӯям дӯсти азизам андактар ма ба шумо муроҷиат мекунам, ҳозир вақти шумо нест. чанд нафар шумо дар ройгон хизмат мекунед? ҳозир 17 нафаре ки шабу рӯз хизмат дорам. чанд сол шуд шумо ҳамин барномаро кор мекунед? ҳадиақал мо 3 сол, яъне ки 3 сол, 3 ним сол пурра мо ҳадиақал худум танҳо дар ососи кори докториям ман омӯзиш гузаронам. зеро ки имрӯз мо мебинем ки даҳҳо номзадҳо ҳастанд, даҳҳо садҳо шояд ки рисолаҳо бошанд, докторҳо бошанд, аммо дар натиҷаи кори онҳо ягон пешавӣ нест. шумо аллакай амалӣ нест, фақат рӯи коғаз аст. вақте ки мо тафаккур кардем гуфтем агар ин кори боқимондаи мо ҳам, яъне кори имрӯзаи мо ҳам, системаи ҷустуҷӯи миллии мо ҳам ки аллакай 10 сола ҳошед ки раиси ҷумҳур, президенти мо аллакай гап мезанад, ҳукумати электронӣ яъне манобеи миллӣ гап мезанад, аммо чӣ хеле мо дар боло зигирем як рӯи як коғаз ҳастанд, аммо фаъол нестанд. ҳоло ҳаминро мехостам фаҳмам, ки 10 солаҳо шуд президенти кишвар дар мавриди ҳукумати электронӣ гап мезанад, вале чаро то ҳол қисми зиёди мақомотҳои маҳал, ҳоле аз мақомотҳои маҳал сар кунем, ҳоле нагем маорифу фарҳангу дигар ниҳодҳо ҳатто як почтаи электронӣ надоранд. чаро ин хел аст вазъият? вазъият дар он аст дӯстам, бозам агар ба саргашт бигузарем, замоне ки ман омадам мудири шӯъбаи маориф ба ман як суол кард. гуфт Файзуллоҷон, ман шуморо ба ҳайси мутахассис пешбари бахши технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсионаи худи шӯъбаи маориф ки дар зери шӯъбаи маорифи ноҳияи Ёвон тақрибан 120 макотиб буд, ба ғардаи мактабу техникуму дигараш. гуфтам чист устод? гуфтак дар шӯъбаи мо ҳоли замони инноватсия шидагиаст, технологияи муосир шидагиаст, шӯъбаи мо чӣ намерасад? почтаи электронӣ. ман алон шиштамон флешкам айбарам баровардам, яъне он замон интернето кам дастрас буд ва чӣ доштам? USB слот мегафон доштам, дарав гирифтам, пайваст кардам, гирон кардам, гуфтам устод дигар шумо барои як мактаб ирсол кардан ба вилоят, яъне ба Қирған, ба шаҳр, ба дигар ҷо муҳим нест ки як одама биёен муваззафш кунен, бирава вақти масраф кунад, фақат мактаби яъне рақамикунонӣ ба истилоҳ электрониро метавонен илова кунен, равон кунен. дастма фиш шуда гуфт шумо қабул ҳастед. оле ин ҷолиб ки дар ин мавзӯъ мехоҳам пурсам ки дар мавриди кадом системаи электронӣ ва кадом системаи миллии ҷустуҷӯ мо гап мезанем ки
یعنی گرانترین نرخ اینترنت داریم ما، سست‌ترین سرعت اینترنت داریم ما و با برق دائمی هم تامین نیستیم. ما در مورد کدوم سیستم ملی جستجو و انا دوستم خب دوستم شما ببینید که هر یک چیز ما یک موضوع مؤلفی دارم. اگر دیده باشین در سامانه‌های اجتماعی به مثل صفحه شما یوتیوب زینه به زینه نام داره. یعنی هر یک کار با خودش یک چی داره. یعنی زینه به زینه رسیدن به یک هدف، به یک آرزو. اصلا ایمو آرزو کی نیست، ایمو هدف است. و شما ببینید که اگر ما با اون مونیایی که در پیش ما در طول این 4 سال و 5 سالی که مونیا بودن، اگر ما با اونها رو میدادیم، ما حتما بازم فرار میکردیم، بازم همون فرار مغز، بازم یک فیض الله جان سفرов در دیار خوشمنظری ما، در دیار صاحب استقلال ما، نو بگیم دیاری که نو الکای ما روی کار تمام ساحه اومده است، نو به خود اومده استیم الان. با همین خاطر ما تصمیم گرفتیم که یا برای ما مونیا نشوند، نه بدن اینترنت، نه بدن برق، زیرا که مفهوم ما، هدف ما، تمام حیات مموت ما به همین داده بود که ما حتما باید یک منابع معتمد اطلاعات ملی را باید تاسیس بدیم و امروز این را تاسیس دادیم. سلامت باشین که تاسیس دادیم. البته کلا روی کار است که حالی هم در برنامه کاری است. ببینید شما ما البته در معدی 80% هستیم. یعنی بازم همه مانعایی که در بالا ذکر کردیم بدن ما امروز البته در 80% که امروز شما تصور کنید که ما در آینده نزدیک مال خدمت مال اطلاعاتی خدمت مال اینواسیونی تاجیکستانش متصور کنید در بازار جهانی به سودا میگذاریم که از آن جمله میتونن ایران، برادران ایرانی ما، همزبانان ما استفاده برن، ازبکستان، قرقیزستان، نمیدونم ترکمنستان، قزاقستان و از آن جمله افغانستانی که مثلا حد اقل در زیر مثلا در همین نزدیکی ما هستند. ولی من دیدم که بیشتر برنامه‌اش با زبان کریلی است، با خط کریلی است. بله است. با خط کریلی است. بعد بچه‌ای که این منطقه هستن فارسی زبان، خط فارسی استفاده میکنن. اونا با این مشکل روبرو نمیشن در برنامه شما؟ نه دوستم، مهم که ما در چارچوبه برنامه خودمون تمام زبان‌های مختلف الکای برنامه‌گذاری کردگیم. یعنی یک فارسی زبان دارای یعنی که داخل سیستم ملی جستجو شود و درخواست کنه که مثلا یافتنی مرزی فرض کنیم که ایران با خط فارسی حتما همون را داده می شود. شما تصور کنین این شکلی صدایش چقدر شما در این باران البته ما کار کرده شدیم، زیرا برای برادر جان ما میدونیم که مبلغ ما در نکم عیناً نکم از 10 میلیون ها لازم است که ما این ساحه را، زیرا که وقتی که ما با اکثریت متصدیان حکومتی جامعه شهروندی وقتی که هم صحبت میشیم سالهای قبلی، آنها سوال میکردن، میگفتن دیوانه تو میدونی که خطی کی تو رقابت داری؟ میگفتم خطی گوگل، خطی یاندکس، با میدونی چی دارن و یا صدها میلیارد صدها. میگفتم گوش کنین، اگر ما با سرچشمه گوگل، یاندکس و دلخواه شرکت‌های موفق نظر کنیم، مثل ما یک جوان دیوانه بودن که همین کارا کردن. از یک سکلات کورس، از یک اوغیل، یک تاخونه، یک نمیدونم بازار، یک جو عموما امروز بچه‌ها رسیدن. اما امروز همو هویت ملی ما، همو خواستار ما، همو بگیم درخواست ما، هر چی که زور و بازویی که ما داشتیم برای ملت کردیم، امروز شما تصور کنید چقدر ما پرواز روحان ما شب و روز پرواز میکنیم. حالی روحان پرواز میکنیم، بله، ولی گفتید که صدها میلیون لازم است که برای این ایده را به شکل صدایی هم باید ریالیزه کنیم. بله، نه تنها صدایی، اونجا بسیار کارها. ولی باز در همین سمت پس شما را کی مبلغ گذاری میکنه؟ شما تصور کنید وقتی که یک آدم مثلا با واسطه این صفحه شما، با واسطه دیگر صفحه، با واسطه تلویزیون، امروز ما در تلویزیون، در رادیو، در تمام وسایل اخباری ما چی داخله چی بیرون ما شب و روز کار بردیم که همین قدر به اصطلاح رزونانس شود که همین قدر مردم بدونن از او استفاده بردن سر کنن که ما امروز با درستی بتونیم یک رکلام را علاقه به سودا مونیم. کاری یگانه کاری که ما میتونیم از درآمد بریم البته رکلام ما است. خب این مبلغ خیلی کم است، ولی کسی شما را توجه کرد که مبلغ گذاری کنید؟ بله دوستان، میخوایم بازم ما میند داریم از خود ملت ما، زیرا که ما یک ملتی هستیم که در تمام موفقیت خودمون شریک هستیم. البته یک پدیده بود که ما یک زمانی به اهمیت بودیم، اما ما این اشتباه ها درک کردیم و پس سر کردیم. امروز وقتی ما را با واسطه صفحه شما میبینن که در پایان
байсило дар шарҳи бештар ҳаст ки саҳифаҳои мо аст аз одноклассник яъне ҳамсинфҳо сар карда то саҳифаҳои ютубию фейсбуки мо ҳастанд ва бародарон мо менависанд имрӯз даҳҳо садҳо менависанд ки бародарон чӣ ёрдам кунам. Як кас мега ман магазини масалан компютери дорам, як компютер ёрдам мекунам. Албатта як кас дига занг мезанад мега бародарҷон мо ҳам замоне будем ки мехостем ки ҳамин система дар Тоҷикистон бошад, яъне илҳом дорем ба ин шумо, ба рӯҳи шумо, дар корҳои шумо чӣ ёрдам кунем. ҳад якал мега $200 ма шумо ирсол мекунам, мега бародарон картатона монен. ҳамин коро шидагиан ва алон рафтасан шумо бибин ба чӣ хотир имрӯз мо парвоз дорем ки мо ба ин миллати худмон аз рӯзи аввал ки боварӣ доштем ва боварӣ мо буд ки имрӯз мо ба ин сатҳ расидем. ду ниҳоде ки бо шумо бояд кор кунад, академияи илмҳо ва вазорати санъат ва технологияҳои нав. Шумо дар як суҳбатон ҳам гуфтем ки шумо ба вазорати санъат ва технологияҳои нав мактуб фиристодед ва онҳо ризояти ҳамкорӣ додан ба шумо. Бале. Чӣ шуд натиҷаи ин мактуб ва ин ҳамкорие ки онҳо омода буданд? дар назди академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон моро ба дурустӣ қабул карданд. Мо дар онҷа ба истилоҳ муаррифӣ яъне презентатсияш кардем, тамошо карданд. Албатта онҷа зеро ки ман гуфтам тафаккури техникӣ ки надорад мардум, ҳоло он ки тафаккури техникӣ иттилоотӣ надорад, баъдан онҳо суол карданд ҳамин суоле ки қаблан шумо суол кардед, яъне дар Google ҳаст, Яндекс ҳаст. Мода чӣ лозим аст як системае ки яъне ман гуфтам ки ин системаи маҳз моли милли зеҳни миллӣ ва нишондод дар бозори ҷаҳонӣ рақобати илми моро зеҳни моро нишон додан аст ки моям бигем ки қудрата тавоноро дорем, мо ҳам он зеҳна дорем. Дар ҳолатҳои мабодо ки агар худо накард дар ҳолати изтирорӣ ки Google дар Тоҷикистон баста шавад, мо метавонем аз ин система миллӣ бале бемония, яъне ки мо алон метавонем ҳам аз Google истифода барем, ҳам алтернатива системаи миллии ҷустуҷӯро истифода барем. Ҳар чӣ қадар маълумот дархост мода бисёр мешавад, шумо тасаввур кунед ҳамун қадар ҳамин боти сохтаи мо, яъне ба истилоҳ роботе ки мо сохтаем, роботи иттилоотӣ, ҳамун саросари ҷаҳона мекова, ҳамун маълумота оварда ҷо мекунад ва ба оянда дода академияи илмҳоро гуфтед, аз вазорати санъат ва технологияи нав чӣ кӯмак шуд? Кӯмак алон фақат кӯмаки имрӯзаи мо чӣ гуна аст ки гуфтам бале систематон хуб аст, муфид аст, аммо мо надорем ин қудрата, яъне ин қадар мола шуморо дастгир кардан ва ман гуфтам бошад ва ба падарам муроҷиат кардам, гуфтам отаҷон хаям хеле монеа дорам, вазбиниё дорам. Ба истилоҳ як мошинчаи Opel дошт, гуфт бачаам ягона чие ки ман дорам, ман нафақахир аст падари ман, собиқ инженери шӯравӣ аст ва ба кору кирдори ман якумин одаме буд ки итминони комил дошт, и падари ман буд. Чӣ кард мошина? Мошина фурӯхт, гуфт бачаам ина $3,500 бигирен, истифода барен. Мо имрӯз бигем хости мо дар аренда аст, мо арендаи гарон метиҳем. Барои ҳамин гуфт бачаам бигира бутӣ. Баъдан омадам вақте ки пули падарам тамом шуд, гуфтам додарам дар Русия тиҷораткор аст, гуфтам додарҷон ам хеле монеа аст. Вай фақат мара як чӣ мегуфт акаҷон ҳамин қадар хонди, ҳамин қадар пешниҳодҳо кардӣ, ҳамин қадар заҳматҳо кашидӣ барои ҳамин соҳаи маориф, яъне маорифпарвар аст вуҷуди ман ва чӣ натиҷа гирифт. Алон ҳозирам ҳеҷ иваз шидагӣ нест дар ҳаёти ту. Ман гуфтам шумо тасаввур кунед ки рӯҳан ҳама чӣ иваз шидагӣ аст. Зеро ки ман як муаллими оддӣ будам, имрӯз ман аллакай докторант шидагиам, яъне фардо ман доктори илмҳои техникӣ мешавам. Дар як суҳбати дигартон гуфтед ки яъне ҳамин зеҳн, ҳамин тафаккур миёни мардум ҷо шудааст ки яъне фалони хон чӣ шуд? Бале, дар ин бора як мақолаи калон дорам. Фикр наметавонед ки дар ҳамун деҳа, дар ҳамун минтақае ки шумо ба воя расидед, як мутахассиси оянда дар курсӣ нишастааст ва шуморо мебинад ки Opel падара фурӯхтед, аз пули модар, нафақаи модар, аз пули муҳоҷир зиндагӣ мекунед. Шаяд дар Душанбе иҷора ҳам ҳастем. Бале, иҷора ҳастам. Иҷора ҳам ҳастем, пиёда мегардам. Бале, пиёда мегардам. Пас воқеан дили онам хунук мешавад, мегӯяд ки чӣ дар кор хонда. Ана бибинед бародарҷон, ин як барои мо як илҳому, як ба истилоҳ мотиватсия, яъне ангезае буд ки мо бояд нишон будем ки наход дар як Тоҷикистоне ки тақрибан 10 миллион мо аҳолӣ дорем, дар байни мо набоша як одаме ки аз баҳри тамоми шириниҳои ҳаёти худ бигзара ва як нишондоде биёра ки кулли миллат. Имрӯз шумо тасаввур кунед ки дар саҳифаҳои мо ки зиёда 100,000 обуна дорам бевосита, Файзолҷон Сафаровда, онҳо суоло мекунанд, устод мо кадом китобро хонем ки ҳадиақал ба шумо наздик шем, устод мо чӣ корҳоро кунем ки наздиктар шем. Зеро ки вақте ки ман дар бораи муаллим, дар бораи омӯзгор, зеро шумо медонед ки ман як истилоҳи калони чӣ дорам, мустаор дорам, яъне машҳурам бо мураббӣ, на танҳо дар ҳудуди Тоҷикистон, балки дар тамоми дунё. Вақте ки гап дар бораи мураббӣ меравад, медонанд ки мураббие ҳаст ки дар Тоҷикистон мехоҳад ки як инноватсия, як таҳаввулоти ҷиддӣ биёяд ки
замоне ки муаллима дар раҳ бибинанд ҳама пеши сар хам кунанд бигӯянд ки қадр шумода аст чуноне ки масалан дар малайзия аст дар ҷопон аст дар олмон аст ҳамин барнома зеро ки мо аллакай аз ҳудуди тоҷикистон берун биромадем ҳамаи ҳамиро дида омадем мо имкониятро доштем ки ва дорем алон метавонем ки бирем ҳамин гуна чихеле ки фирори мағзо кардан бирем дар олмон дар ҷопон намедонам дар канада дар малайзия умр ба сар барем ва бигем ки хай мада чӣ туда чӣ ҳамин ҳувияти миллӣ мара намонд ва дасти моро не дӯстам умуман хаста намешавам зеро ки хастагӣ ма аллакай паси сар шид имрӯз ма ҳар шумо тасаввур кунед вақте ки ман ёвон медорам аз як ронанда сар карда то худи раиси ноҳияра вақте пеши ман мехезанд мегӯянд устод хуш омадед салому алейкум. Чӣ фоида аз ин салому алейкум эҳтиром ки барои амалӣ кардани идея маблағ нест? ва шумо дӯсти азизам аз ҳамин ҳама чӣ шурӯъ мешавад ки имрӯз аллакай мардум тамос мегиранд мегӯянд устоди азиз чӣ хизмат кунем як компютер як ҷора яъне як фирма дорем мега бепул яъне ки ройгон бирен офисона бикунен ҳоли шумо иҷора мешинед бале иҷора мешинем ҳозир мо фақат дар васоити чем дунёи маҷозӣ оли офис надорем фақат маҷозӣ оли кормона бурдаистем зеро ки кори мо фақат оли дар олами маҷозиёт аст шумо бибинен аз ҳамин майда вақте ки илҳом гирифтем вақте мардум ҳадиақал ками ба кам моро имрӯз эътироф мекунанд назар дар раҳ мебинад чӣ хеле ки шуморо дирӯз дидам як бача омад хитон селфи гирифт ҳамин гуна устод як ҳамин имзои хитона бигузорен дар дафтари мо устод як бигем ки як расм бигирем расми хотирамон устод мо ба кадом китобҳо рӯй биёрем баъд ман мешинам мегӯям воқеан ҳамун ҳар чиро ки мо коридем имрӯз дорем мегирем. як давраи зиндагии дигари шумодан бармегардем аз мавзӯи илму техника ва технология берун чанд муддат дар хориҷам будед ва фаъолиятҳои сиёсиам доштед ва яке аз нафарҳои бисёр матраҳ ҳам дар он гурӯҳҳои мамнӯъ дар тоҷикистон шумо будед онҷо яъне он давра дар мағзу андешаи шумо чӣ мегузашт ки ман ҳатто як баромади шуморо дар созмони амнияти ҳамкории аврупо дидам дар саҳа ва ҳоли омадед дар тоҷикистон ҳастед яъне он давра ва ин давра чӣ тафаккур буд чӣ андеша буд ки онҷо будед ва ҳоло инҷо омадед шумо бинедтон агар мо чӣ гарчанде ки ҷавон будем яъне нисбатан ҷавон будем зеро ки ҳоли ма дар баромадон мегӯям ки мо ҷавонтар будем механданд мегӯянд алон шумо ҷавон ҳастед яъне мо нисбатан яъне 36-37 сола ҳастем аммо қаблан мо бачаҳои 25-26 сола будем ва тафаккури мо камтар бигем медонед чӣ буд дар як мафкураи чорчӯбаи маҳдуд буд вақте яъне дидгоҳи мо чӣ буд тоҷикистон буду русия буд ва мо албатта вақте ки дар конференсҳои байналмилалӣ иштирок мекардем ва иштирок мекунем ва мебинем ки масалан кам аст аз тоҷикзабонон аз ҳувияти миллӣ ва мебинем ва ин моро сахт нигаронӣ мекунад ки ба чӣ хотир вақте ки мо сарҳад дорем ҳудуд дорем миллат ҳастем давлат дорем билохира ҳама чӣ дорем ва ҳанӯз ҳамун ҳувияте ки мо доштем ҳамуро надорем яъне мо ба хотири ҳамин як эҳёи ҷавонон таъсис додем ва эҳёи ҳанӯз ҳамун эҳё барои мо ҳаст ки мо бояд эҳё кунем ва фарқе надорад ки мо агар чи дар сиёсат фаъолият мекардем чи дар маориф фаъолият мекардем ҳама вақт манзуру ҳаёту мамоти мо ба як чи вобаста буд ки мо бояд ҳамчун як миллати сарбаланд бояд бошем яъне миллат на танҳо дар дохили тоҷикистон масалан тоҷик бояд бошад балки кулли тоҷикистониёне ки ҳамун шаҳодатнамои тоҷикӣ доранд баъд чӣ давлате сафар кунанд бибинанд бигӯянд хуш омаден ва нагӯянд ки чида омадӣ зачем приехали. дар ҳамин сину сол ва ба ҳамин таҷрибаи кори шумо ман доим ина дар суҳбатҳо мегӯям афроде ки дар мақомотҳои қудративу низомӣ кор мекунанд бахусус ҳамсолои мо дар идораҳои суд прокуратура фасод яъне коррупсия андоз гумрук ҷойҳое ки аллакай ҳаққи ҳалолтон ман намедонам аз кадом ҳисоб ренҷ ровер ҷипҳои навои гуногун чандин хона пас чаро шумо соҳиби ино нестем дӯстам шумо як чиро бинем ки мо ҳамчун як деҳқоне будем каланд кардем ҳар касе ки пеши мо мегузашт моро механдид мегуфт чӣ хеле ки як бобои деҳқон дар кӯҳ каланд мекунад ҳама механданд ку мегӯянд девона як мусафиди сарзада дар як афтоби гарм дар як сармо намедонам дар як вазъияти вазнин бо як ҳамун бигем ки ҷойгоҳи обдони худашам об мехӯрада ҳаракат мекунад мо таҳлил кардем азоб кашидем мо ташхис гузарондем азоб кашидем садҳо миллион дархостҳо гузарондагем ки оё ин системае ки мо рӯи кор овардем чӣ фоида дорад барои хусусан барои тиҷорати мо барои миллати мо ва барои давлати мо
ва ба хулосае омадем ки ҳама ин хуб будаст ва ҳар чие ки хеле чунон зикр кардам бобои деҳқон мекорад ҳамонро мегирад. Мо ҳар чиеро ки коридем ҳамонро имрӯз мегирем. Албатта мо имрӯз шояд ки имрӯз яъне ки алон мо надорем Range Rover я намедонам дар маркази пойтахт як хонаи хуби замонавӣ. Дуруд ба шумо. О бале. Алон надорем. На Range Rover дорем, на як хонаи бигем ки шахсимона дар ҳар маблағи мо доштем, мо маблағе доштем ки инора бигирем. Ҳамара барои илм, маърифат, барои ҳуввияти давлати миллатмон мо масраф кардем то ин ки дар Тоҷикистон масалан чӣ хеле ки доимо мегӯм доно ба ҳар диёр азизу мукаррам аст, лаънат ба он диёр ки доно бовад азиз. ҳар касе ки медонад ин манзура аллакай фаҳмидан мо дар бораи чӣ гап зада истодем. Воқеан он ренҷу ҷипу хонаҳое ки он бародарои ҳамсину солаи мо дар дигар мақомоту корхонаҳо мегиранд аз кадом ҳисоб аст ба фикри шумо? Шумо бибинедтон аксарияти онҳо тиҷорат доранд ба ғарзи он ки масалан як одам дар як мақомот дар як фарз кунем як профессори як кафедра аст, як намедонам як прокурор аст, як онҳо билохира дар ҳамо яъне ба истилоҳ параллелан ё ки дар баробаришон як тиҷорати доранд. Намедонам як мағозае доранд я дигаре доранд. Соҳибкорӣ фаъолият кардани шахсои мансабдор ман аст. Хай аллакай мавзӯъ ин тараф мегзарем. дар мавриди амалӣ кардани идеяи системаи миллии ҷустуҷӯ ки мо мехоҳем бештар дар ин мавзӯъ гап занем, оё ба ҳукумати ҷумҳурӣ ва махсус ба президенти кишвар ягон мактуб нома ирсол кардед? Пас каме дига мондагия мо ҳамира ки вақте ки комилтараш бикунем аллакай ҳукумат замоне ки Академияи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон мора ҳамчун як олими ҷавон, ҳамчун як равшанфикри ҷавон қабул кард. Алон ё бевосита бо президент ҳамкорӣ доранд, албатта ба ӯ расидагӣ аст. Зеро ки пӯшида нест ку ҳар моҳ гузориш меша ки ҳамин моҳ чӣ кор кардем. Ба назартон мерасонад? Албатта ба назармон мерасанд ва бачаҳое ки масалан имрӯз дар системаи технологияи иттилоотӣ коммуникатсионӣ дар назди дастгоҳи иҷроия кор мекунанд, аллакай тамос гирифтан, табрик кардан ва аллакай расидагӣ аст ба онҳоам ки як барномаи муфиду хуби замонавист барои на танҳо барои як масалан қишри донишҷӯ ё ки қишри намедонам соҳибкор, тиҷораткор, балки ба кулли давлат як барномаи муфид аст. Аз норасоии мутахассисони дар як суҳбати дигартон гуфтед ки бо забони худатон гуфтем ки барои мо мутахассисое ҳаст ки бо забони фалону фалону фалон кор кунад, чун ман ин забонро намедонам аз шумо худатон мегӯед. Яъне имрӯз ҳам норасоӣ ҳаст ё ки шумо аллакай кадроро омода карда истодаед? Не дӯстам ҳаст. Ҳар касе ки имрӯз агар дорои маълумоти инноватсионӣ аст, яъне забонҳои барномасозиро медонад ба мисли JavaScript, ба мисли MySQL база ва ғайраҳо, яъне ҳамонҷо суроғҳои мо масалан метавонед шумо бинависед ки чӣ ай дастон мебиёяд ва имрӯз замоне ҳаст ки муҳим нест ки ту биёӣ масалан дар кабинети мо бишинӣ. Дело ки дунёи маҷозӣ аст, дунёи инноватсион аст. Дар ҳамон намедонам дар ҳамон ёвони худ буда, дар нораки худ буда, дар кулоби худ буда, дар хуҷанди худ буда метавонӣ ки саҳифаи мушаххас, кабинети мушаххас бигирӣ, кори яъне ҳамон иҷрои вазифае ки мо метавонем буро иҷро мекунӣ ва ҳадди ҳамон корот маош мегирӣ. Ба ҳамин хотир имрӯз як чиз дигаро бояд қайд кунем. Маош нест ҳозир аж оянда дар назар. Албатта имрӯз мо ба ҳайси як ба истилоҳ як стартап яъне мо як барномае ки нав рӯи кор омадем, тиҷорате ки нав рӯи кор мо ҳама кори мо барои манофеи миллӣ аст. бачаҳое ки дар хориҷ аз кишвар ҳастанд бахусус донишҷӯе ки дар ин самт хонда истоданд, онҳо метавонанд ба ҳайси таҷрибаомӯз ба шумо муроҷиат кунанд ва кор кунанд дар хориҷ аз кишвар истода кор кунанд? Бале дӯстон метавонам. ҳамин системаи миллии ҷустуҷӯ агар ки ҳамту дар фурӯш гузошта шавад барои дилхоҳ кишварҳои ҳамсоя чӣ қадар арзиш дорад? Тақрибан арзишира олимои яъне ки тиҷораткоро ва иқтисодони ҳамин соҳа онҳо тақрибан ба $1 миллиард аллакай нархгузорӣ кардан ҳозир аст. Фантастикӣ аст. ин ба фикри шумо аст, зеро ки ҳамин иқдоми мо ҳам барои шумо нест як фантастикӣ аст ки шумо тасаввур кунед ки як донишманди тоҷиктабори тоҷикистонӣ дар бозори ҷаҳонӣ дар баробари Google, Яндекс, намедонам дигар ҳамин системаи ҷустсорӣ моли тоҷикистони зеҳнӣ яъне ки тоҷикистони хиша алтернативи хиша рақобат мекунад ва шумо тасаввур кунед ки дар баробари тарҷумони мо гиси тоҷикистони мо гиси худи мо аллакай аз онҳо хеле болотарем. Реалӣ нигоҳ кунем чӣ қадар харидорӣ мекунанд? Бозам агар гап занем шумо барои шумо масалан барои шумо хуб биё реалӣ агар нархгузорӣ кунем. Ман харидор мехоҳам харам ина. Реалӣ. Шумо тасаввур кунед ки ҳадди ақал ин мо дар бозори яъне ба истилоҳ дар Google Play, дар App Store, дар дигар дар форматҳои exe файлоша када дар сомонаи расмиён мегузорем, ҳар касе мегузорад. Уҷа
сурат ҳисоб монда мешавад. Масалан ки 1 миллион одам сабт кард, 2 миллион одам сабт, 10 миллион масалан мизоҷон сабт кардана, фаъолият кардана ва нархи муайяни ӯра бозори Google ёки App Store нархгузорӣ мекунанд ва коэффициенти он ба мо дода мешавад. Ва беғарз аи мо тамоми китобҳое ки имрӯз чи дар гузашта дорад Тоҷикистон, чи дар имрӯз аст ва чи дар оянда мешавад, ҳамаира рақамӣ кунонӣ карда дар системаи миллии хидмат ба мисли Google Books ҳаст ку ба истилоҳ ҳамихе мо мемонем. ва дар баробари мо тамоми бозоре ки имрӯз Тоҷикистон дорад, бозоре ки масалан бозори бигем рӯӣ аст, мо ҳамира бозори бигем ки чӣ мекунем шам бозори ҷаҳонии маҷозӣ. чунин бозорро мо аллакай дорем ку мисли чанде аз саҳифаҳое ки не бале ё ками кама ё ками кама албатта кама. ба ҳар ҳол шумо нархаша нагуфтед, он 1 миллиард гуфтед, он фантастики як бор бошад. Фардо вақте ки фардо кори мо пеш меорад иншоаллоҳ ва баъдан шумо мебинед бозам мисли бародаре ки имрӯз меоянд мефушонанд дасти мора мегӯянд бародар 1 миллиард не нафурӯшед не барои мо хизмат кунад. вай хизмат ҳатман мо ина намефурӯшем, зеро ки ҳар чие ки арзиш дорад ӯ бояд хизмат кунад. шумо тафаккуро тасаввур кунед ки вақте ки мо барои ин миллат роягон дилхоҳ иттилоъро дастрасӣ мекунем метиҳем ва шумо тасаввур кунед ки як мактабача, як донишҷӯ, як муаллим, як муҳандис бо воситаи Google Яндекс як мавзӯъеро мекованд, мавзӯъеро ки масалан бисёр ғайри муътамад аст. ҳамун мавзӯъро гирифта Google мебарад дар пойгоҳи хишон дар Амрико ба ҷо мегузорад, ба аз онҷо ҳар чие ки мехоҳад онҳо бар мо метиҳанд. шумо бинед ки чӣ қадар фосила, чӣ қадар масраф. ай мо чӣ масалан аз дарини дохили ватан мегирем, дар дохили ватан метиҳем, бо ҳар чие ки бо бастар шавад ҳамин қадар бо барои мо хубтару муфидтар мешавад. ҳамин воқеаҳое ки чанд вақти охир миёни Украина ва Русия гузашт ки фейсбуку инстаграм дар Google як қишр маҳдуд шуда ин чизо ва ҳамин фейсбук масалан дар чин истифода намешавад дар баъзе аз кишварҳои дигар. шумо тасмими ягон шабакаи иҷтимоии тоҷикӣ таъсис доданро дарем, албатта дарем. мо аз ҳама муҳим барои мо ҳамин пойгоҳи додаҳои мо аст. вақте ки мо пойгоҳи додаҳоро ба дурустӣ мондем, як ҳамчун як рукни соҳибистиқлолӣ мешавад, зеро ки давлате ки соҳибистиқлол ба пуррагӣ ҳисобида мешавад, ӯ маълумоти яъне ки манобеи муътамади иттилоотӣ худашро дошта бошад. тасаввур кунед ки имрӯз барои чӣ ин қадар фарзанди эшон ба саҳифаҳои ифротӣ рафтан, намедонам куҷо рафтан, ба Сурияву Ироқу Афғонистон, барои чӣ хотир? вақте ки мо бисёр мушкилоте ки ҳамчун як масъала мондагӣ мо метавонем дар ватани худмон ҳаллу васлш кунем. ба хотире ки онҳо вақте як чӣ дархост карданд, фарз кунем ки як донишҷӯе ки дар донишгоҳи миллӣ мехонд, як оиди як сиёсат дар факултети сиёсатшиносӣ мехонд, оиди сиёсат гуфт бибинам даҳо маводи ғаразнок ба ӯ додан, фикри ӯро шуштану бурдан ӯро нестанобудш кардан. ният ягон шабакаи тоҷикӣ кушодан доред? албатта мо ба мисли инстаграм як шабакаи иҷтимоӣ омода карда истем, ин ҳам дар пойгоҳи додаҳои мо мешавад ва ин оянда барои ки ҳоли мо фақат ҳадиақал бояд маълумот ҳамин қадар бештар ҷамъ канем. агар имрӯз мо ҳадиақал 100 миллион дошта бошем, мо мехоҳем ба миллиардҳо бардорем ӯра, зеро ки имрӯз аз манобеъи эътимоди мо ӯзбекистониҳо истифода мебаранд, қирғизҳои ҳамсоя мебаранд, туркманҳо мебаранд, дар боло зикр карда будам Афғонистону, Ирону ва ғайраҳо. ҳоли SMJ чӣ қадар яъне аудитор мухотаб дорад? аллакай дирӯз як чӣ гузаронам, ташхис гузарондум, унҷа бо чӣ аст, яъне счётчик мегӯям ба истилоҳ ҳисобиданак, тақрибан садҳо ҳазор зиёдтарак аллакай истифода мебарем, не ки барои як системаи маҷозӣ ин бениҳоят кам аст. мо тақрибан мехоҳем ки рӯзона то миллиона миҷози хидмона бардорем, мизоҷони хидмона, бале, яъне истифода барандагони мо. бархурди мақомотҳои интизомиву тафтишотӣ бо шумо чӣ хел аст ки мехоҳем намехоҳем системаи миллии ҷустуҷӯ бояд ҳамкорӣ мустаҳкам бо вазорати корҳои дохилӣ, бо кумитаи амният, бо дигар ниҳодҳое ки ба ин самт фаъолият доранд, бояд як ҳамкорӣ ҷиддӣ дошта бошанд. бале, бархурди онҳо чӣ гуна аст бо ин идеяи шумо? шумо бибинедтон онҳо ба дурустӣ қабул карданд, зеро ки онҳо ҳам дар ҳамин тафаккуру мафкур ҳастанд ки фарзандои эшон, фарзандои миллат набояд ғарқ шаванд ва бефоида бояд нараванд. онҳо имрӯзу ояндаи мо ҳастанд. шумо тасаввур кунед ки дирӯз падари ман барои миллат, барои давлат хизмат мекардам. падари ман як инженери соҳаи оби гарм буд, ёвони моро бо оби гарм таъмин мекард. пас аз рафтани ӯ мутахассисоне набуданд ки ёвона бо оби гарм таъмин кунанд. имрӯз дар ёвони мо на танҳо оби гарм, балки оби хунуқати маҳдудият аст. ба хотири чӣ? ба хотире ки
падари ма дар асоси манофеи миллӣ буд, хизмати худша кард, ҳадиақал 51 сол кор кард ва имрӯз дар нафақа аст. Аммо мо намехоҳем ҳамин гуна дар ояндаи миллати мо бошем ки фардо лаънат ба мо бигӯянд ки оё шумо барои мо чӣ кор кардем. Шумо ҳадиақал мо дар як иттилои тоҷикӣ ки забони тоҷикӣ забони миллӣ аст, забони давлатӣ аст, мо як маълумоти муфид наметавонем ёфта. яъне мутахассис, яъне соҳаи хидмат ма ба инобат бигирам. Ва ҳар касе ки ҳамин гуна аст, яъне иқтисодон дар боло зикр кардам, ба ҳайси як доктор расидага, ӯ бояд ҳатман ҳамчун як масъаларо мона ва ҳалли ӯро бико. Барои чӣ имрӯз масалан як линча орд тақрибан 300 сомонӣ аст. оё мо зиёда аз 10-20 садҳо доктори илми иқтисодӣ дорем. онҳо магар беғарзаи варақ натонистанд ки ҳамин кора бибинанд. Магар садҳо физикои буданд наметонистанд қувваи барқи моро арзонтар кунанд. фаҳмидед, не масъала яъне ки калонтар аст. ба ҳамин хотир фардо моро наган, лаънат наган, яъне ки яъне чӣ мегӯям, танбеҳ натиҳанд ки бигӯянд ки масалан Файзуллоҷон Сафаров ҳамин гуна мутахассис оиди амнияти иттилоот, ман мавзӯъ дорам, мо ба оиди 3 китоб кор кардем. ин асосҳои иттилоот аст, назарияи иттилоот аст ва амнияти иттилоот аст. дар асоси 3 китобҳо худам кор кардем, муаллиф ҳастам барои ҳамин ҳимояи рисолаи докторимон, профессоримон. ва баъдан шумо бибинед ки яъне як одамам бигӯяд ки воқеан профессор Сафаров воқеан як арзанда аст ба ҳамин нони худаш. хеле шумо дар боло зикр ноне ки мехӯрад ба фарзандаш метиҳад ҳалолаш бод. шумо дарки масъаларо фаҳмидед, на ин ки масалан доктор бошаду профессор бошаду аммо ҳама кори ӯ фақат рӯи як варақ бошаду ягон кор кардан, кореро ҳал карда набоша, ҳамчун як масъала. ва баъдан албатта имрӯз вақте ки фаҳмидан, қабул кардан ва вақте ки мо дар бораи манофеи миллӣ гап мезанем, онҳо аллакай дарки пешниҳоди моро фаҳмидан. манофеи миллӣ ҳама тараф аст, монеа накардан, ба хотир ки онҳо ина мехостанд ва мунтазири ин барнома буд. худи давлат мунтазири ин барнома буд ки як фарзанди фарзонаи ёфт шава ки мактаб дорем, донишгоҳҳои имрӯз замонавӣ дорем ҳастанд. ба иззати нафсшон намерасад ки фаҳманд онҳо ки 10 солаҳо мудири кафедра ҳастанд, 10 солаҳо ректорҳо ҳастанд, 10 солаҳо деканҳои факултет ҳастанд, аммо барои пешрафти ҷомеа як иқдомеро рӯи кор оварда, як кореро кардагӣ нестанд. фақат аз ҷеби ман ва шумо, аз ҷеби эшон, яъне маош гирифтанд, хӯрдан, беҳтарин зиндагиро карданд, аммо фикри миллата накарданд, зеро ки манофеи онҳо чӣ буд? манофеи шахсӣ. ба ҳамин хотир мо бояд фарқ, мо қиёс вақте кунем ки бигӯянд ки воқеан як олими мо дар манофеи миллӣ кор мекардааст. ин аст бародар. ба ҳамин хотир мо баҳри ҳама чиро гузаштем. имрӯз вақте мардум мара маълумот мекунад, мегӯяд маълим, Файзулло, 3 фарзанди шумо гурусна, шумо ҳамаи пули молтона, ҳаёти момотона мегирен, ай нафақаи пири кампиртона мегирен, дар ин система мезанен. оё чӣ шумо мегирен? ман як чӣ мегӯям, ман манофеи миллат фарду насл 3 миллион насле ки имрӯз беғарзаи фарзанди ман ҳаст, онҳо дар як буҳрони иттилоотӣ қарор доштанд. имрӯз онҳоро мо аз ин буҳрони иттилоотӣ раҳо кардем. онҳо ҳар боре ки дар ин система мешинанд мегӯянд ки ҳазор раҳмат ба падару модарат. агар мо зиндаам набошем, мегӯянд раҳмат бод ба ҳамин олиме ки ҳаминро рӯи кор овард. имрӯз барои мо ин ки сабукӣ осонӣ овард. ҳамин ду суоли дигар дорам. якеш ки ҳамин бачаҳое ки дар самти Google, Facebook, YouTube, Яндекс кор кардан, дар як давраи хеле кӯтоҳ онҳо аз худшон муаррифӣ кардан ва муваффақ шуданд. бале давраи хеле кӯтоҳ, на 10 сола таърих мебинем. зуд муваффақ шуданд барои ки маблағҳои зиёд маблағгузорӣ шуда инчи. вале чаро бо гузашти ин ҳама солҳо таваҷҷӯҳ қариб ки нол аст ба системаи миллии ҷустуҷӯ? Не, аллакай бигем ки нол нест. аллакай таҳи 13-18% мо хестем. зеро ки шумо бинед ки шумо аллакай маблағгузорӣ дар назар дорам. маблағгузорӣ гузашт. шумо тасаввур кунед ки оли моро садҳо ҳазор миллионҳо одам имрӯз бо воситаи саҳифаи шумо мебинад, ба дигар саҳифаҳо, телевизион имрӯз моро дид, радиода мақолаҳои ҷиддӣ дорем, оиди ҳамин системаҳо, оиди иттилоот. иттилоот бояд чӣ гуна бошад? иттилоот бояд саҳеҳ бошад, иттилоот бояд қонеъкунанда бошад, иттилоот бояд сарчашма дошта бошад. маблағгузориш мехоҳам ки дигар идеаҳо зуд маблағгузорӣ шуданд, вале чаро идеаи шумо маблағгузорӣ намешавад? зеро ки ҳамагон медонанд ки ин яъне бо воситаи рекламаҳо меша ки яъне мо як реклама монем, хидмон яъне ки таблиғ кунем, тавони пешрафти хидмона дошта бошем. аммо ба зами ҳамаи ҳамин душвориҳо мебуроянд бачаҳо камеам боша, ҳадиақал дастгирӣ чаро мо чунин соҳибкорое надорем ки яъне мо мебинем ки мутаассифона барои парвариши чорво, гӯсфанд, асп ё дигар самтҳо маблағҳои зиёд сарф мекунанд,
مبلغ بله. گفت اینا با بیزنس تبدیل میکنن ولی چرا نمیخوان از این سیستم ملی جستجویی که شما میخواید آینده همچون یک بازار تجارتی هم استفاده یک اینوواسیون زمانوی چرا مبلغ گذاری نمیکنن صاحب کارا شما تصور کنین که بازم به عزت نفس ایشون نرسیم تفکر و مفکورای ایشون چنی همو بعضی چنی همو مثلا بوز مالی خودشون میبینن زیرا که هر یک از شما تصور کنید یک ناس فروش امروز اگر سوال کنی او به حیث خودش یک تجارتکار است بیزنسمن است ماشینای قیمت داره خونه‌های دبدبانک دارد اما یک ناس یک زهر میفروشند با اصطلاح اما تجارتکار است زیرا که همو قدر تفکر داره از او برآمده نمیتونه اما ما او را معلومات نمیکنیم و تا اندازه‌ای که ما میدونیم تفکری ما امروز باید از این چارچوبه رهایی یابد شما تصور کنید ما درباره مقاله نوشته بودم که صدها هزار بگیم که لایک رپوست یعنی که دیگرش گرفت این اویدی احمدی دانش بود قبلا 2 سال 3 سال پیش بود یک آدم همگی احمدی دانش همگی به روسیه پادشاهی رفت اومد چقدر تفکرات آورد تحولات آورد امروز میلیون ها از خطای همسایه جمهوری سر کرده تا تمام دنیا امروز در استرالیا در گرمانیا در ونیا در آلمان در ژاپنیا در تمام دنیا اینه که هست امروز اما آنها که تفکرشون محکم است چی گونه میرن همین گونه میان اما هستن مثل ما و فرزندایی که ما مثلا اینا برو اومدیم از جهان و هر چیزی که ما در جهانی معاصر دیدیم او را آوردیم امروز در تاریخ روی کار آوردیم اخیرا سوالم با گروه کاری عزیز جان عظیمی که تجربه دارد اینتלקت صنعی که می‌بینن تقریبا شکل و اسلوب و برنامه‌های کاری شما به یک سمت روانه است همکاری دارین روابط دارین رابطه هست رابطه هست همکاری نداره زیرا که یک ساحه محدود است فقط در ذهنی صنعی تمام ایما یک پایگاهی هست که تمام ساحه درجه شما تصور کنید که یاندکس تاکسی فهمیدگی هستین CMG تاکسی میشود شما تصور کنید که دستافکای CMG میشه یعنی یاری رسان CMG مغازه ها CMG یعنی که داده ها در اساس پایگاه داده ها تمامی همین مارکتینگ یعنی به اصطلاح بازارگانی جای داده می شود. چرا همکاری جدی ندارین با این نهاد؟ اوای برای ما الان لازم نیست. وای ما علاقه ما برنامه‌سازی که داریم ما علاقه خودمون داریم این گروه ذهنی صنعی را و یک ساحه محدود است که مثلا ساحه بگیم که انیق میگیره اما چی میکنه ذهنی میکنه اما ایما کلان است و ما داریم متخصص خودمون علاقه در مکتب خدمت. خب سلامت باشید قسمت آخری صحبت است و فیض الله جان سفروف فعال جامعه شهروندی در سمت تکنیک و تکنولوژی علم موفق خلق کرد. من پیشتر از صحبت همین میدونستم معلم و حالا فعالیت سیاسی دارین یا نه دیگه؟ بله دوستم یعنی سیاست البته شما یک مردمی ما را زمانی که ما را خورسال بودیم میگفتن با سیاست دخالت نکنید وقتی که با ما همه هجوم کردن چی طالب چی نمیدونم قرقیز چی ازبک چی تمام دنیا چی روس چی انگلی وقت بعد دیدن که تنهایان در میدان گفتن چون شما نمیتونید چی کار کنید و با خلاصه اومدیم که سیاست این کاری بوده که باید همه سراپا یک اتحادیه ملی باید باشیم همه در منافع ملی زیرا که مردم باید حرف سیاسی بزنن مردم همه باید همه کسا باید از سیاست آگاه باشن که امروز ما با کدام سمت روانه ایم امروز ما کدام سیاست داریم امروز ما قطعی کی همکاری داریم کی دشمنی ماست کی دوستی ماست. ولی قسمت آخر صحبت همون ولی می‌خواستم سوال استفاده برم که در معاون سابق رهبر گروه 24 بوده ده شما ده بله در اونجا از این کارهای تکنیکی تون استفاده می‌بردید بله استفاده می‌بردید حال مناسبتون چه خیلی است با ایشون شما میدونید وقتی که من امروز کارمند مقامات هستم دولتی هستم و آنها که در چارچوبه قانون‌های مقرر شده تاجیکستان ممنوع هستند من کوشش میکنم که آنها را بینابت نگیرم زیرا که نه ما در صحیفه‌های اجتماعی هستند اما یعنی ما مثلا داد و گرفت و گفته شنید ما نداریم زیرا که من امروز برنامه من کلا برنامه دیگر است و برنامه آنها دیگر است. سلامت باشید. قسمت آخری صحبت است اگر حرفی دیگری گفتن خواهید گوش بدید. بله دوستان عزیزم سراول البته این چاپلوسی نیست این یگان کاری غیر قابل قبول نیست ما با برادر بنیهت میندارگی خودمون بیان میکنیم که این برای شما یعنی که شما یک سامیانی هستین که برادر دوست می‌دارین و هر چه که دوستی ما برادری ما گپ میزند سخن می‌ورزد شما اون با ایناباد میگیرین و مینویسین حد اکثر شما ببینین داخل بشین حالی ما در بگیم قسمتی اپیسانیا دادن که ما اونجا قرار میتیم سیلکای ما را که حوالای ما را شما حتما بدارین هر کسی نباشین ببینین درخواست خودتون از هر چیزی که شما میخواین درخواست کنین نتیجه‌اش ببینین بنویسین
намедонам лаънати хитона раҳмати хитона ҳатман бинависен ва ҳар чӣ дастгирие метонен суроғҳои мо ҳастанд бинависен бевосита яъне бе ягон далол бе ягон бигем миёнарав қати худи мо мустақим дар фейсбук ҳам саҳифа доранд бале саҳифаи фейсбуки твиттер инстаграм контакт ҳатто одноклассник ҳастанд барои қишти солкалон баъдан шумо метавонед инро бибинед ва ҳатман дастгирии шуморо интизор ҳастем ва сарбаландии Файзулҷон Сафаров сарбаландии дӯсти мо аст сарбаландии дӯсти мо сарбаландии ҷомеа аст аллакай мо ду кас ҷомеа шудем ва сарбаландии ҷомеаи мо сарбаландии муваффақияти давлати мо аст ва билохира миллати мо аст. саломату сарбаланду хонаобод бошен. худо кунад ки Файзулҷон Сафаров дар самти варзиш иқтисод фарҳанг сиёсат дар ҳама самтҳо Файзулҷон Сафаров бар ино пайдо шаванд ва худо кунад ки чунин идеяҳои миллӣ мисли системаи миллии ҷустуҷӯ маблағгузорӣ шавад буҷагузорӣ шавад ва ин идеяҳо ҳар чӣ зудтар амалӣ шаванд ва миллат ба манфиат истифода барад. зинда бод сулҳ, суботу оромиш дар рӯи дунё ва дар Тоҷикистон. Падруд то дурудҳои дигар.